gikiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Reka tuguhe ikaze rero muri aya makuru ya none, amakuru tugiye kugarukaho ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo 2025. Amakuru makuru tugiye guheraho ni igitero gikomeye cyane cyaje kugabwa hano mu Minembwe. Bikaba byabaye mu rukererero rwo kuri itariki ya 24, aho amakuru akomeje kugenda yemeza ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikari b'Abarundi ndetse na Wazalendo bagabye igitero ku mutwe wa M23 hano mu Minembwe, ndetse bikaba bikomeje kugenda binagarukaho ko kugeza amagingo aya ngaya ibiturika biremereye bikomeje kugenda byumvikana hano mu Minembwe. Abaturage bagera muri 600, amakuru akaba yemeza ko bataye mu byabo cyangwa se bakuwe mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda yumvikana hano mu Minembwe. Bikaba rero bikomeje kugenda bigarukaho ko ibiturika biremereye bikomeje kugenda byumvikana hano mu Minembwe. Ni mu gihe igice kinini cya Minembwe cyari cyarigaruriwe n'umutwe wa M23. Rero kugeza amagingo aya ngaya amakuru akomeje kugenda yemeza ko iyi Minembwe rero igice nanone kinini mu gihe kitarambiranye kiri buze kuza kuba kigiye mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka rero reka tubanze tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe kandi kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo tujya dushyiraho amakuru notification uzibona ni mu ba mbere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5/5. Kurashare cyangwa se partage amakuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze hano muri Warikare. Ibintu byahinduye isura, ibintu byabaye bibi cyane. Ni mu rukerera rero rwo ku itariki y'ejo hashize, hari tariki ya 23 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo 2025, ubwo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoreshaga Sukhoi 35 Su ndetse na drones za kamikaze. Amakuru yakomeje kugenda agaruka rero nuko ibirindiro by'umutwe wa M23 biherereye hano rero Warikare byaje gutwikwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abitegeye hano muri Warikare bakaba barakomeje kugenda batangaza ko mu masaha ya mu gitondo, birumvikana mu masaha 11, saa 12 zishyira saa moya, hagaragaye icyotsi cyinshi cyane cyacucumukaga hano mu birindiro by'izi ngabo za M23 biherereye hano Warikare. Bikaba rero byarakomeje kugenda byemezwa ko iki gitero cyagabwe kuri uyu mutwe wa M23 cyaje gusiga agishegeshe neza igisirikare cya M23, dore ko abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakomerekeye muri iki gitero, ndetse abandi baza kuhasiga ubuzima. Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaratangaje ko abasize ubuzima ari benshi, ariko imibare yabo ikaba itarigeze ijya ahagaragara. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23 kugeza amagingo aya ngaya rero kikaba nacyo kiratangaza ku gitero gikomeye cyane rero cyaje kubagabwaho ku itariki ya 23 z'uku kwezi rero kwa cyenda, ndetse kigasiga kibashegeshe ku rwego rukomeye cyane. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Walungu. Hano muri teritwari ya Walungu
naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane, nyuma y'uko umutwe wa M23 ugabye igitero ku ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba byaranakomeje kugenda bigarukwaho ko abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gukomerekera muri iyi mirwano ari benshi. Ku ruhande rero rw'umutwe wa M23 biravugwa ko hano muri teritwari ya Walungu barimo barakoresha ibifaru ndetse na drones za kamikazi. Benshi rero bakaba bakomeje kugenda bibaza buryo ki umutwe wa M23 waba ufite drones za kamikazi bikabayobera, ariko kugeza amagingo aya ngaya amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ibintu bimeze nabi hano muri teritwari ya Walungu, ndetse abaturage bakaba bakomeje kugenda bakurwa mu byabo n'iyi mirwano ikomeje kugenda ibera hano muri iyi teritwari ya Walungu. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23 muri kino gitondo rero cyo kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'2025, bakaba bashyize itangazo hanze ryamagana ibitero bikomeje kugenda bigabwa ku mutwe wa M23, ndetse aho iri tangazo rikubiyemo ibirego umutwe wa M23 uri kurega igisirikare cya FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhonyanga uburenganzira bw'abaturage cyangwa se ubuzima bw'abaturage, cyane mu duce twagiye twigarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba ntacyo baratangaza rero ku biri kubarirwa kubikubiye rero muri iri tangazo, ririmo rero kuba igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri guhonyanga uburenganzira bw'abaturage cyane mu duce twigaruriwe n'uyu mutwe wa M23. Kugeza amagingo aya ngaya rero mu duce tugiye dutandukanye twigaruwe n'umutwe wa M23 turi kugenda tuhabwaho ibitero n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'Abazalendo. Bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bitwara neza, bigaragaza neza ku mirongo y'urugamba imbere. Reka rero dukomereze amakuru yacu hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 24 hagaragaye abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 barimo barerekeza hano muri Uvira mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe nanone imirwano igikomeje hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye hagati y'impande zombi, bakaba bahanganye, aho umutwe wa M23 urugaba ibitero ushaka kwinjira hano muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse n'ingabo za kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirangajwe imbere n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, nazo zikaba rero ziri kugenda zidefanda zisubiza inyuma izi ngabo z'umutwe wa M23. Isibano ry'imirwano ikomeye cyane rero rikaba rikomeje ihangana hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Nguko ngayo rero update z'amakuru yararamutse agarukwaho muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'2025. Twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe twiyungeho ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu bambere. Amakuru yacu ugiye akurikirana 5/5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime, bibi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.